megalayapost.news. Usembun Menteri Rembak Kejelang badai peja keterangan District Council Affairs DCA buat perstun tensong mentaka sengi ulather kelai ke Parti Kongres dah kabaong hatu ke Kongres Parti kamtam ke bebek bekmi Segaro Hills kamyu imoy ke jing angnut kipai ba hari lum garu ya kini buat perstun lakan thoh lor ke jing dawa ke Kongres baka sorkar kadai ban penong beje ke election MDC Segaro Hills Autonomous District Council GHADC na kementa apnyo teli constituency lanyo ki arteli constituency kata ke Syam Nagar bad Balacanda constituency habakran cakilat patai kubor buat perstun long bagani ke Jingdawa ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kadai ke bomsong niabat kadai ke Jingdawa ke baklam dadan ke jingkit kli uba perstun loong baka sorkar kala simkia habaya dei bat ke jingang nut ki pajba ke Jingdawa bat ke jingsngo jung ki pajba badai na margani ke daw ke sorkar ke haban shemi karai ban persangi swaya ke election MDC HGHDC hatu ke MPCC kamtam ke bebek bakmi Segaro Hills kamyu imoy ke jingang nut ki pajba kata kadai ke bangakwa ban keli loong uba perstun usambut Menteri Rangba uloong ba sungtu ye ke jingmut habaya dei bat ke Jingdawa ke Kongres hatu ke biangse bandom penlong election haki arteli constituency kini ke Jingdawa kadai ke Jingdawa ke baklam dadan ke jingkit kli ulabu ke jingkeli susu ula ban rapru bakani ke Jingdawa ke Kongres kadai tang ke Jingdawa ban yowo nia bad wo daw ya ka sinjam bad ya karai balashim da ke sorkar hatu ke Kongres kamtam ke pet ke bakpi seti Segaro Hills kamyo yang aspiration jadi paiba kata kadai ke bangakwaban keli ladaki ki ong batang arteli kita ki konsensi bangan persanga ya election tengam sutu hakano kelenti kibut bakibut ban ong ba exclude no kita arteli ba ladam don election no kabiang ne te long kani kini along tang kini ban bekilong so irresponsible hanrei ngi na ke government ka bangi simkhia kalong ba ngi kwa ba lakum no kunuru ya ka aspiration jong ki paiba ya ka feeling jong ki paiba ka sentiment jong ki paiba ya kata bagi dei panaten tenang la da mas ngomong ong makata ka jingkren na kaliam jong ka Kongres ka dei ka kentin ka ba syukwa ban wo nia ban wo daw ya ka decision ni ka senjam ka ba ngi na kaliang sorkar misim megalayapost.news.